godina, dakle samo 6 godina posle tog velikog raskola, u Splitu se desio sabor rimokatoličkih tih biskupa, ili splitski, ili takozvani Solinski sabor, gde su, pazite sad ovo, proglašeni Sveti Metodije, dakle brat Svetog Kirila je proglašen za jeretika, a slovenski jezik su u tom dokumentu oni proglasili kao đavolju rabotu. I to je prva i poslednji zvaničan dokument kakav je stav rimokatoličke crkve bio prema Svetom Kirilu i Svetom Metodiju. Sve ono što su kasnije radili, oni su radili to mnogo skrivenije i bez ostavljanja takvih dokumenta. Dakle, 1060. godine Splitski Solinski sabor, gde oni proglašavaju Metodija za jeretika. Dolazi, dakle, Sveti Sava, koji vrši tu redakciju i šta on u stvari želi? On želi da učenim kaluđerima koji treba da propovedaju reč Božju po svom narodu, hoće da im napravi jezik koji će njima biti razumljiv, a koji će opet nositi svu onu tradiciju i ono iskustvo i ono bogatstvo koje su Sveti Kiril i Sveti Metodije kroz slovenski jezik napravili. Dakle, nikakva jezička reforma ne sme da se vrši brzo i to je ono što nešto zamerio Vuku Karadžiću, zato što je on tu svoju jezičku reformu ili revoluciju brzo sproveo, pa nas je sa svojim tim prostonarodnim jezikom koji je uzeo za književni jezik, da nas je odvojio od onih vekova i vekova bogatstva onog starog srpskog književnog jezika. Dakle, Sveti Sava, ono što se, dakle, evo, proslavili smo ga pre mesec dana i o Svetom Savi, evo, iz godine u godinu pričamo i ovde je bio i moj dragi saborac Boško Obradović koji ima tu čast da bude besednik ovde na Svetosavskoj akademiji, ali čini mi se da ono o čemu se malo govori, a to je o organizacionim sposobnostima Svetog Save. Dakle, kad uzmete i kad pogledate što je Sveti Sava uradio, a samo da se setimo da se izborio za tu autokefanu Srpske crkve, da je napisao zakonopravilo, dakle, knjigu ili krmčiju koja predstavlja zakone, crkvene i državne zakone kao temelj pravne svesti i u crkvi i u državi, dakle, to bez toga ne postoji ozbiljna država u onoga vremena. To zakonopravilo i to da znate da je veliki ruski naš pravoslavni narod i naša pravoslavna braća su uzeli to zakonopravilo Svetog Save, odneli ga kod sebe i to im je služio kao uzor, primjer za njihovo zakonopravilo. Dakle, zakonopravilo Svetoga Save, prosto da znate koja je snaga bila i umna u našem Svetom Savi. I zbog toga, nadam se, ne samo zbog toga, Sveti Sava i Sveti Simeon, kad odete u Moskvu, u Kremlj i odete u Arhangelski sabor, na levom stubu vidjet ćete u prirodnoj veličini freskopisane, živopisane Svetog Sava i Svetog Simeona. Malo to Srbi znaju, ali kad odete tamo, nemojte to propustiti, zaista je impozantno su urađeni i zaista to vredi videti. Pored, dakle, tog pisanja, pored toga što se izborio za autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, pored toga što je napisao to zakonopravilo, pored svojih zadužbinjarskih, dakle, dela koje je ostavio sa svojim ocem i sa svojom braćom i za sebe, ja ću vas podsjetiti, dakle, samo na jednu, na Majku crkvu, na manastir Studenicu, koju je Sveti Sava zajedno sa svojim ocem podizao, i tu je na obodu crkve, tu je pronađeno da je Sveti Sava aktivno učestvovao u planiranju i izgradnji Studenice, a ona najbolje pokazuje u kojoj meri su Srbi bili ksenofobični, to jest u kojoj meri nisu bili ksenofobični, zato što je Sveti Sava, praveći Studenicu sa svojim ocem i sa istoka i sa zapada, uzeo najbolje elemente i umetnosti i graditeljstva koje su u to vreme postojale. Između ostalog, doveo najveće i najbolje umetnike
u svetu i freskoslikare i upravo studeničko raspeće sa svim svojim elementima, oni koji se bave sa crkvenom umetnošću i sa crkvenim slikarstvom, znaju da je u tom studeničkom, dakle Hristovom raspeću, najlepša harmonija uticaja istoka i zapada i pravljenja nečeg što se zove autentično srpska slikarska škola. Dakle, praveći manastir Studenicu, Sveti Sava daje primjer i Srbima da zaista treba da i od istoka i od zapada uzimaju ono što je najbolje, najplodotvornije, naravno da imaju svoj pravoslavni filter, da znaju šta je dobro, a šta je loše. Ono što je dobro da uzmemo, ono što je loše da ne uzmemo. Taj pravoslavni filter smo mi, nažalost, u 19. i 20. veku negde izgubili ili nismo mogli da ga povratimo posle vekovnog ropstva pod Turcima i to je bio možda ključni problem zašto smo odigrali katastrofalnu i društvenu i političku i kulturološku, nažalost čak i porodičnu priču u 20. veku na najgori mogući način. Nismo imali taj pravoslavni filter koji je trebalo negde da nas, možda kad smo se pogordili, da nas smiri, koji je trebalo da nas negde utemelji i tako dalje. Problem sad, šta se sve tu dogodilo i zašto govorimo o Svetom Savi kao najvećem organizatoru? Dakle, sve ovo što sam nabrojio, što je Sveti Sava uradio je još mnogo toga. Pa to sad ni čitave marketinške agencije sa ne znam koliko pametnih, obrazovnih ljudi ne bi mogla da urade to što je uradio on sam. E sad, kako je to Sveti Sava uradio? Znači, koja je tajna tog čoveka o kome govorimo svake godine, kome se molimo, koga prizivamo, na koga se ugledamo, na koga, dakle, Justin Popović, kad govori o školstvu, on se poziva na Svetosarsku školu i o tome objašnjava. Kako je taj čovjek to uspeo? Imao je dve stvari. Na prvom mjestu imao je Božji blagoslov. Dakle, niko ne govori i nekako uvek preskočimo onaj period kad je Sveti Sava kao mlad pobegao i zamonašio se i primio monaško ime Sava. Tada, kada on prima to monaško ime Sava, pa do onog trenutka dok počinje aktivno nešto da radi po pitanju srpske crkve i srpskog naroda, prolazi veliki broj godina. Prolazi veliki broj godina koje on provodi u molitvi, u podvizavanju, u okristovljavanju njegove ličnosti. Dakle, teškom mukom se stiče da čovek ohristovi sebe, da smiri sebe, da uzdigne sebe i da razbije ono što se zove razbiću sebe smrtnog da bi se rodio u Hristu beskonačno. Dakle, u tom periodu malo ko priča kada je Sveti Sava u pitanju, mislim, on je došao sad u Hilandar, pa evo bio tamo 2 dana pa je krenuo nešto da radi. Nije. Čak i u manastiru Studenici, na nekoliko kilometra od manastira Studenice, postoji ono što danas zovemo iskosnica Svetoga Save, dakle, gde je on odlazio i provodio mesece u smirenju i u molitvi. Dakle, Sveti Sava zaista je bio, kako rekoše neki umni Srbi, u njemu se spojila nekoliko harmonija, između ostalog harmonija akcije i kontemplacije. Dakle, on je tačno znao kad može da izađe u narod i da krene da radi, tačno je osetio u sebi kada u toj svojoj aktivnosti gubi negde svoje smirenje i kaže čezne za Svetom Gorom, povlači se i odlazi u smirenju, u molitvu i podvizavanju. Što zaista jeste polazi svakog haluđera od kada oni postoje, to je da se sklone od ovog sveta i da provedu svoje vreme u postu i molitvi. Sad, dakle, Božji blagoslov. Zadobio Božji blagoslov. Bez Božje blagoslova nema ničega. Znači, možemo mi da budemo organizovani, da imamo ne znam koliko i oružja, i novca, i kontakata po svetu. Ako Božje blagoslova nema, onda nema ni budućnosti onoga za što se mi trudimo, to je da budemo, to je srpski pravoslavni narod. Naravno, Sveti Sava, posle tog Božje blagoslova, koja je zaista prva stvar, on je imao naravno i pomoć države. To je pomoć svojih braća, bez koji naravno su se trudili da njega prate u tom jednom duhovnom smislu, ali s druge strane su i pomagali i pravili, jer i to treba znati, mnogo košta kada dovedete najskuplje umetnike u svetu da vam prave studeničko raspeće u manastiru Studenice. To je Hristovo raspeće u manastiru Studenice. Dakle, nisu sad tu došli ljudi sa konci konopca, pa smo tražili najsrmašnije. Tada u to vreme, hvala Bogu, srpska država je bila bogata i to je mogla sebi da priuži.
zanimljivo je i dok gledamo kako se